لی دردور بابید نوارا هزین سوریا دموکراتیک و رژیم اسد پفچون و هزین مرتلا فراد جید هولدانا کنترل کرنا باجر ده بردوامه. پشتی و خواندن آنکسا با واشنطن ولاتیان روجاوای کردستان به ارینی لهمان و خواندن دنرن. دناو تبلی هویا نوچیان دا رژیم دبیجه روشا بشار الاسد باشه و وادی برده دکه بر کنترول میلیشین رژیم ده. دوباره سلاف تاوی باشیا رژیا چاندل کردستان سوریه و مجلبونا گلگ جی خلکوی به سیاست و خوندنا پرتوکان و لی برواجی و که رژیا بلاف کرنا پرتوکن سیاسی و بیرمندی و یندن گلکی کم دما به پارچیندن ین کردستان را تی بارهاف کرن و پرانیا نویسکارن کردن سوریه پرتوکن وان دوار ادب و دیرو کدنه لی دما و داویه دا ایدی هجمارک پرتوکن سیاسی جالیه هن کسایتان و تینا بلاف کرن لی دور ویم جاره نوچگهان ما شیروان مال ابراهیم او راپور لی حولیر آمده کریه کام هفره تماشا کن. تاوی کو د سالن درباسوی د دهات خویانی کرن کو انجامن نویسکی او پرتوکن کردن سوریه گلکی کمتن خویانی کرن لدمهن وداویه دا هجمارک نویسکارو لکولینر برهمو پرتوکن خو به اواکی چاپ کری د دنه بلاف کرن ابجی د دمکه د کو کردن سوریه بهتر مجول ناکوکین سیاسی انا لسر حسابه برهمو انجامن چاندی و روشن بیری موضوع سركي موضوع سوري عامة كرد بشكل شريك في ولاطي هذا از بهتر انه تشما يكجي افشو رشيبو تشما في رنجي خلقي هفدو كشت مخص نارين اخوا از بجهينم حلولي مدديتن لغور نارين اخوا ما افتمام خستنا هندروي في برتوكاها لکردستان عراقی و یا ایرانی جی سیاست مدار و سرکردین پارتیان با آواکی بردوام پرتوکن سیاسی بلاف دکن به براواجی وی که لکردستان سوریه تاوی کو زیده 200 اندامین کمیته ناوندی و مرکزی جهانا لهجمارا که گلکی کم جوان حتی انها پرتوک نویسی نو بلاف کرنا حزب السياسي لكردستان السوري بوية وكجهة يعني طاقات إنسان كوادر حزبه تماما دخوي ناهي تشتك بكيدا راستا ممكن إيد قواعد هذا يعني هنا كي بيشت كذي ليه كوادر هر باشت كذن جبر كاركي روتيني زور تيدايا مشاكلنا قلكي قريداينا بتطور مجتمعي هندروي جفاتا كرديدا افتمام سر ايشايا والوزيات شيدكي كادري حزبي كاريوي هر ناحية تنظيمي بو هتنها پرانیا پرتوکن کوجبال نویسکارن کردن سوریه و بلاف بونا دوار هلبستو ویجه دنا و کم جوان شروعین سیاسی یانجی لکولین پیشکش کرنا دارو دزگهین تایبت بویم و مشارب ویرنگی تننه اوی اکادمی بیجن اف دزگه ها مگو همو دوار پارتی دا کار دکن دوار پارتزانی دا کار دکن در وای پارتی چه تشتی در وای پارتی بن او گهناد نه که مخابن اویا جی ایشه که ملت جی دبینه و روشنبیری ما اوی ایشه دکشینن سدمن آبوری هشتنا گو پرانیان نویسکاران برهمن وان مانا دست نویس مانا لسر کمپیوتران نویساندن هر وها کیشه یک دنجی ها کیشه چاپ کرنه گو چاپ کرن زوبزو نایب دست خست. بلاوبونا هجمارک پرتوکن سیاسی و شروع کرنین بیرمندی د دماوی داویه دام دبکو نشانویه که با کو ایدی لکولینر و نویسکارن کرد بهتر لسر کاری خوب بسکنن. شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز هولیر لسر مجارمه برای خوابنا هولیر وجود نویسکار رونی علی بمری برز رونی ایوار باش دست به که دا چما چاپ کردن پرتوکن سیاسی نو که برای بردوام و تینا چاپ کردن به تایبتی دوی دمیده ایوار باش سلاف جه تماشاوان ورا سپاس بستی یعنی روشک و ندرست به اگر که هم ببینن بر همین رامیاری آن لیکونر آن سیاسی جیان و جایی و حلبست بهتر بن چونکی د جواک دا یعنی گاو هم ونن برانبری هفته کسی اند واره تورا و جای داد نویسینن اوانا لگور هستین خود نویسینن وکا نویسی وکا هلبستوان یعنی
دبک ویا کبا نزان با بخوینه جی لکار با هن خیزن جهلبست بن دینه یعنی چونکه اوا هستن خوا وردگرینه لما دوار رامیاری دا و دوار سیاسی دا جی ادبیجم اوا بدویج رهنا ارکه و هنه یعنی هر یک نکانه هر کس نکانه دوار رامیاری دا نبشوپینه و نجی بنفسینه بله جبلی ویجی اگر ام وگرن صدامان چما اف برهمن بوی رنگی نل گور دا خازنه اد بجم بلکی جواکا ما لگور چانده هم لسر پرورده بوی لگور ایش و آزارن کد ملت کرتی را در بس بوی جعالی قدخه کرنه دا جعالی نبونا دبستانا جعالی قدخه کرنه لسر چاپ کرنه بخوشی او جی دبنا صدمه که برهمن سیاسی آن ایر رامیاری و هنه کی کم بن نلگور دا خازه بن جبلی که مگوجی کسین دوی واریدا د شوپینن او جی کسنا لسر دستان تیناج مارتن لسر تلیا یعنی نوا که ام بجن هلبستوانان آنیان کسی که دواره تورو جیداد نویسینه بله برز رونی یکیتیا نویسکارن کردن سوریه هیا گلو چما اف مجارن وصل لهف ناجبن و بهفر لهف ناکن به ویچ درکبا آنچه در نکبا تشتکی وصل هیا مخابل يعني تبي سباسي ورزقرتنا منج تشي جروبين كو حدانا سر هف تشي بنيفي يكتيان فيسكارا بن او جي قال لك نافي وانجي هنا اللي ادبجم يكتيان فيسكارا نكار فيسكارا كي افا بك كار برهمن وي بشوبينا اگر درفت هبه و اگر امكاني هبه نه پر جاران پرتوکا بلاف دبت تناوروکا و پرتوکی دخونی تدگی و باوریه کو کسین پرتوک وشاندی بلاف کلی تنه خواستی بیجه برهمه که من هیا جبر کو ناوروکا و تشتکی زیده کو مروف بالا مروف بکشینه تیدا تنه او یکتین کو بوی رنگی هاتنه بناف کرن دیسا از دوباره رزگرتنا خجوارات کم اد بجم اوجه حتی روژین ایرو يعني نخدي امكانياتن كو قاربن برهمن كسكي بشوبينن و بلاف بكن لغورتي خواستن چمكي جالي ابولدا تي امكانيات يوانتن و نجيب خا سازيه ك راگهاندن يعني كو قاربن الجم خد شابكن تشتك دجي خالك هي مريض خازه اماجه بك يعني حتى روجن ايرو او سازيين كو هاتنا دامزراندن بناوي يكتيا نويسكاران يا بناوي يكتيا روزنامه وانان یعنی ناف گلکن اوانا جی اد بجم دور نزک هین جمجی پارتیتی ناتنا رزگر کرنه یعنی نتنه هاتنا جبو دیسا رزگرتنه جوارد کم نتنه هاتنا جبو بجه اف نویسکار چیه یعنی ارکو مرج نویسکاره که چیه یعنی پرجارات نری دهندر وان ری خستنان دا کسنه هنه و ناف لوا بونا نویسکار لبراستی اد بجم شرط و مرج نویسکاری الجمعان تنانه اول بلکی ببا يعني قافك آوا کرنه که د پاشروجه دا مری لسر و کیجی د بجه سپاسی جوارا کو کارم د و قاوه دا بشوپین و قاوه بشوفین پیشترن لازمید کم ابنبا مجیه کی یعنی ولسر مجینه آوا کرن بله برز رونی دنری ناتا دا چاوا اف پرسگریک دیورنا چارا سر کرن چه پرسگریکی که مروفان دا گریدایی بن او پرسگریکانا نینا چار سرکرن حتی روشک آزاد دولات مد پیک نایه یعنی مروفا کنه آزاد به وین نکانه به آزادی نه بنویسینه و حتی نجی کانه به هستو هلوست این خواب بگینه بلی خواه یعنی دبالا مت گاوا که ما پرتوکا گراد کر یا بالاوکا گراد کر مجال ندکره برزی که خواه و کولان دا ام پید گریان دا ام جبر چاوان یعنی نه نخویا کرن ما گونا کسنا هم هنا خورتن من نویسکارن ما او کسین کو درکتی اروپا یا کسین کو درکتی جدور خود درکتی آنا کردن ما هنا لحریم کردستان دکارن هم برهم خود چاب کن لید دولات ما دا او تشتا نبو یعنی ما بس من جه سوریه عینی وشی کسی کی کل لحریم کردستان بری روخاندن رژیم کل حریم کردستان دانشتی بو نکاری بود هندر عراق دا یعنی تشتکی برهمه که خواه به آسایی و به حسانی چاب بکره دو چو دوره کردن یا وکا شام یا لبنان یا قاهره یا اروپا لو داره چاب دکر اف پرسکریکن بوی شوی اد بجم صدم وین گلکن لی اد بیم صدم بنگهین جرا نبون آزادیه و آب بهتری وجی
از هیوی دکم کمروک جیگاوا به خودی برهم دمجی خدا آزاد و پرسگره کا مروانتی پرسگره کا ملت خب شوپینه نه دواره کی خواهی کرده لسر هستو هلوستن آلی یک سیاسی چمکی د پاشاروجه دا و دیرو که دا اواب به جی نرخاندنه که یعنی که وی کسی او کسی که کدک دبر پرتوکه که دا دایه که وی کسی حتی کجان رادایه کاربی خدمتا پرسا ملت خواه پرسا مروانی پرسا آزادی بکرن نه پرسا آلی یک سیاسی ایکو او خطی دا دبینه. بله. رونی علی نیویسکار جهولیره گلک سپاس بۆ دەم و بەشداریاتە. گەلێک سپاس. ئەندامێکی ئەنجومەنە باژارێ شنگالێ دەبێژە گۆ خەڵکێن باژێر قبول ناکەن تە هێزێکە بەیانی لە شنگالێ بمینە و بلا پەگەکێ ji شنگالێ دەرکەوە. ئەندامی ئەنجومەنە شنگالێ خێری زیبان ڕاگەهاند گوتشتێ لە باژێر تێکردن خەڵکێ شنگالێ ژێ نەڕازینە و قبول ناکەن تە هێزەکە بەیانی ژی لە دەرڤەی دەسەڵاتە حکوومەت هەرێما کوردستانê li wê deverê bimîne. Xeyrî Zîban herwiha got got xelkên şingalê dixwazin pekekê ji şingalê derkeve. Ji ber got çi qas li şingalê bimîne dê zêdetir alozî û astengî bi welatiyan çêbike. Wî encamên şingalê daxwaz kir got bila di nav şingaliyan de rapirsîn werekirin da xelkên şingalê bixwe biryarê bidin. حکومت هەرێما کوردستانی بەرسڤە سازیە لێبۆرینە ناونەتەوەی هەیومن ڕایتس وۆچدا و ڕاگەهاند گۆ دناو وان کۆچبەراندا تک کەس بێبەلگە نایەگرتن و هاتانها هەری کێم 1500 ئەندامێن داعشێ دناو کۆچبەرێن مووسڵێدا هاتنەگرتن پشتی گۆ سازیە هەیومن ڕایتس وۆچ دە راپۆرێکێدا و لە کاری هەرێما کوردستانی بکریارên خراپ لە دژی پەنابەران تەوانبار کرد. سازیا هیومن رایتس وۆچ ئیرۆ راپۆرێکێ دە بەحسا کۆچبەرên مووسڵێ یەنگۆ دەرباسی باشوورێ کوردستانê بوونە کریە و دەستگەهێن ئەسایش و حکوومەتا کوردستانê بووەیەکێ تەوانبار کریە گۆ چەند زارۆکên مووسڵێ bi tohmeta endametiya Daişê ji aliyê hêzên esayîşan ve hatine girtin û işkence kirin. Li hember vê tohmetê Komîteya Bersivdana Raportên Navdewletî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê di daxuyaniyeke nivîskî de ragihandiye got ew tohmet trastiya wan tune ye ji ber kesê bêbelge û agahiyên misoger nayê girtin. Di daxuyaniyê de hatiye gotin got ji destpêka şerê Musilê de taniha zêdetir 2000 koçberên Musilê bi tohmeta endametiya rêxistina Daişê hatine girtin got 1500 ji wan bi belge û agahî endamên Daişê bûne û hinek ji wan tevlî şer bûne. Di daxuyaniya Komîteya Bersivdanê di Hikûmeta Herêma Kurdistanê de hatiye got tevahiya kesên got têne girtin bi fermana dadgehê têne girtin û hemû pîvanên qanûnî li hember wan bicihtin. Berdevkê Partiya Demokratîk a Gelan HDP îhan Bîlgan hate girtin. Parlamenterê Qeserê û berdevkê HDP îhan Bîlgan li Firokxaneya Esenbog ya Enqerayê hate girtin. Tê gotin got dê Bîlgan bibin bajarê Amedê û li wir lêpirsînê wî bikin. Dayama çend rojên borî de gelek parlamenterên HDP hatin desteserkirin lê piştî lêpirsînê hatin berdan. Niha 11 parlamenterên HDP di girtîgehan de di nav wan de hevserokên wê Partiye Salahdîn Demirtaş û Fîgan Yeksodak jî hene. Serokê rejîma Sûriye Beşar el-Esed agahiyan derbarê têkçûna rewşawî ya tenduristî red kirin. Li gorî ragihandina Ajansa Sana ya Fermî, serokê rejîmê Beşar el-Esed agahiyên veguhesnawî bo nexweşxaneya Eşamî ji ber têkçûna rewşawî ya tenduristî weke derewan nîşanda. Hêjeyê gotinê got ji beriya çend rojan ve hejmarek ji alavên ragihandinê yên cîhanê diyar kirin. Got Beşar el-Esed rastî nexweşiya falinc an cilta hat û bi sedema wê nexweşiyê ew bo nexweşxanê hate veguhestin.
هر دو وزیرên derveyê Rûsî Sergey Lavrov yê Îranî Mihemed Cewad Zarîfî diyar kirin ku bo çareseriya rewşa li Sûriyê pêwîst e qesinc ji Kongreya Setana bêkirin. Wezareta Derveya Rûsî dê daxuyaniyekê de diyar kir ku wezîrê derve Sergey Lavrov û hemkarê wî yê Îranî Mihemed Cewad Zarîfî tekez kirin ku welatên wan amade ne hevrêziyê bikin da çareseriyeke siyasî bo dosyeya Sûrî peyda bikin. Her wisa her du wezîran aşkere kirin ku da ew çareserî li gorî biryara Encûmena Ewlehiya Navnetewî ya hejmar 2054 be pêwîst e qezinc ji Kongreya Setana bêkirin. هر لی روسیه ها تاراکاندن گو سروک روسی ولادیمیر پوتین و همکاری وی امریکی دونالد ترامپ ده هفپیوینه که تلفنی ده روشا سوریه گنگشه کرن. لی گوری داخیانیا کرملین روسی ولادیمیر پوتین و همکاری وی امریکی دونالد ترامپ روشا سوریه بگشتی و به تایبەتی شەڕێ خستنا داعشیا ترور ده هفپیوینه که تلفنی ده گوتوبیج کرن. ده همان دمه ده هر دو سروکان لحف کرن گو بو تکبیرنا داعش و گروپین دنین ترور لسوریه. پێویستە هەورێزیەکە ڕاست ناوبەڕە مۆسکۆ و واشنگتۆندا هەبە. سەرۆکی ئەمریکی دۆنالد ترامپ بریارە نەدەرباسبوونا وڵاتیان سووریە بۆ خاکە ئەمریکا ئیمزە کرد لێ ئەو بریار ڕاستی نەڕازیبوونا یەکێتیە ئەوڕۆپی هاتیە. دونالد ترامپ ji destpêka wergirtina wî serokatiya Amerîka re hejmarek ji biryarên girêdayî rewşa li Sûriyê îmze kirin û hîn ji wan guman heye di demek nêz de îmze bike. Wekî avakirina navçeyên aram li hundir û derveyî Sûriyê, şerê rêxistina Daişê ya teror û ya herî dawî biryara nederbasbûna penaberên Sûriyê bo xaka Amerîka. Li gorî wê biryarê û ya got bi navê biryara parastina netewa Emerîkî ji derbasbûna terorîstan hat binavkirin, nabe welatiyên Sûriyê, Iraq, Sûdan, Lîbya, Yemen, Somal û Îranî ta dema not rojî derbasî xaka Amerîka bibin. Serokê Amerîkî Donald Trump û piştî îmzekirina wî ji biryara navborî re di Kongrek Rojnamavanî de li Koşka Spî piştgiriya biryara xwe kir û got got biryara wî bi awayekî baş li balafirxaniyan tê bikar anîn û ew ne li dijî misilmana ye. Ji aliyekî din ve ew her li ser mijara biryara Trump derbarê penaberan Yekîtiya Ewropa nerazîbûna xwe li ser wê biryarî nîşan da. û yek ji wan serokên Ewropî serokê Frensî François Hollande bû got di hevpeyvînek telîfonî de li gel serokê Emerîkî Donald Trump jê re eşkere kir û got got bo parastina demokrasiyê pêwîst e prensîpên got ew li ser ava bûye bên rêzgirtin û bi taybetî pêşwaziya penaberan. دربارەی ڕەوشە مەیدانی لە گوندەوارەی شامێ هاتە ڕاگەاندن گۆ هێزên rejîmê û میلیشیên حیزبالله ya Libnanî navçeya Watîbera da kontrol kirin. Jêderên xwecihî ji gundewارê Şamê diyar kirin got piştî heyvekê ji kampanya leşkeriya hêzên rejîmê û milîşeyên Hizbillah li ser gund û bajarokên navçeya Watîbera da ew biryarê keftinekê navbera rejîm û desteya lihevkirinê li navçeyê radestî hêzên rejîmê bû. Li gorî rêkeftinê pêwîst e rejîm û milîşeyên wê tobarana xwe li ser navçeyê rawestînin. Di heman demê de pêwîst e endamên birin rêkberiyê tevlî malbatên xwe ji Watîbera da berê xwe bidin bajarê Idlibê. Di dawiya bultena me de hûn û ev wênên berfa got duh bi ser bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê de bariya bû. Ev wênên pêşwaziya xelkên Qamişlo û Amûdê ji ber fêrê ye. Ferman temaşe bikin.
به وان وینین خوش بول سلام ابداوی هاتنوین خیر خوشیه ده باش